ole thlir tu le ngai thatu zong te in zawa in chi bai le vekule hei Trump tarifa wangin khovela buaya ti chuanin hei India te pok an buai na sakhop maya amaro chu ril ruwa lo lang chu hei ral thuam tel lovin India pon USA kan chowin kan dongam ve to ani ram te chhezok zok angkha kan ni to lo ti achiang ve khop mai USA te pok kan khingam ve ta ti chuanin hei Trump hianin India min khrem zela amaro chugan Prime Minister Modi kha China lama zinin Xi Jinping le Russian President Vladimir Putin te po akom le a ani pathumin mukhom hianin US dole dan turan rel ngei te po arin oma tin Trump hian BRICS country te himin hoviawani amaro chu India pon malte in US kan dongam veto tlatani kan chiarang Donald Trump an tarif sang taklak saka ashem mek lain Indian Prime Minister Narendra Modi chuan pathian ni khan China athlengta nilai ni khan US in Indian bungru alak lu te chu chia 50% kan kaltoi malak online games le entertainment platform Russia hi lo me le chunjom sem bengali superstar US president Mukherjee pona represent me mithiam te chu ina most play download lan Indian unlock 200 welcome credit ti idong don an ring Facebook lama feedback hi share chun zan hi zali hi reward China Xi Jinping po US ani chunin FCE in register chun reward hi tiklai Chinese economy don ani tuma mala ve tanga asikir MMI UPI le bank transfer mangte in lo alak na ram ani itrute invite kanin exclusive reward oma ibada le karam ria an boy na thin te na chan sinei ani most play in register ram member kan 15% he in kum kai na hi khovel ani download link urani section lama kan pin tham hausa Chitaji Bajpai le yaji te chuan an editorial an lo ziak to nge India le China hi khovela economy lian ber panga na le pani na an ni mek India thanna hi 6% chunglam economy dollar viable chenoi li le stock market of viable chenoi nga king nai ni in International Monetary Fund IMF chuan kumsang ni somni pariata chuan khovel economy lian pathum na ani phak don ni in asoi Beijing usawa advisory din tu le chief executive kian liu chuan ramlian pani te in kung kai na hian nga event a hlo lo theilo ti asoi bok heti la hian in kung kai na hi an siam mai thei donem a hriat lo ram pani te hian ram ria in mil lo na lian tak an neya jun sani somnia ladaka Galwan Valley anin ti buena peichu kumsomli chuang chunga anin ti buena satber trum ani heminu hian in topo na kharni in visa le Chinese investment te ti topania India hian TikTok telin Chinese app zani chuan ramahman akhap bok India hian Asia chimlama amil lo tak Pakistan chu China hian akhongai tlat boka hei hi amutan ani thei bok tunaya Delhi le Beijing in kari a thashetreta thona in tho ton tir le na turwa manna ti fel to in India hian Chinese visa po pek chua le atum Modi hi Shanghai Corporation Organization SCO atel turakal ni in khotlangram de tan ho na kara khochakram de tan ho na ania China le India baka Iran Pakistan le Russia te antel India hi amalam chon he pola hian telma se thoma nei vak ngai lo June tha SCO Defense Minister meeting a po khan April ni somni pania a opchin Kashmir mi fir fiakte be na chungchang tel lo ani wangin thu chu asiam tura po a minga da lang ve du lo ani China hian Modi hian Xi le Russian President Vladimir Putin a kom dona an pania a mu nung ber chu BRICS summit ani kum October sang ni somni palia Russia anin kom kha ani China apan main Modi hian Japan kha atlo to bok ani pu Modi ponin Vladimir Putin a mu thu te po a social media aron tar lang ve bokani putra machu a hle thein arin vak lo ani trade war zeldin thu bol pu zairem thanga zia hi kanan chiarange kan hret angin US sun India laka tarif sang takla in min ti boy meka India ero atlom du big lova o le kaputi mai lovin atrangko ve tlatani US and Russia Ukraine in do na ti top adu wang ni in soya atak taka ero ani chielo ni inanga ithei Russia hen Ukraine do to lo tura adu ni chuan super power ne yania kap do mai se nga nge India laka ma alak vak India Brazil le China te nga nge avo big BRICS ram ani wangem ni European Union ram te vo vesela Donald Trump chu Biden a cho chu ani ya ka hriat pui velo khati lai khan president ni ila indona achuk lovanga tia ka president atanga darka somni palit sungin indona ka tito pangte atia tun hi kan thlenchin chu ani Putin nen in muzo chi ama se anla indo charchara anasa zual so ani
USCN eng wanga India hi ron zuam big nge ani rare earth miner adu wangin emni China laka anem big nge India hi man lai anga ya tlom mai tura ada nge operation sindura Pakistan na tlom chiang sia athawanga hauni ang hei hi thil ni thei tak ani nge economy a India thang chak tur hi angai theilo zo kang remna du tu anga an soi tram che dan hi remna kong zo dan ni in kan ria em thren khat chuan Russia tanga oil man tloma ale hi kan lok pui velo ang le business ten an lok pui ber angin an soi thin adik thayang ma se a lepi India ram chung le ven himna lama an man ero kan shadu lo ani trade war silai le ral thuam tel lovin US meu kan do ngam ta a kan ro pui thokat ta ani kan ne lo po in kan tur ve ve do na lo in gai van duai bi ka tru lo ania khulam media chon US siat na am post don lo ma se an tur ve le tho tura nga yang o eng po ni sela US te po kan hlau ta big lova ma kan son view ani Usaman ka lo me una to dewa address lam chi ti kwal do lo mai ila mania isomni pasaria se sona the Forest Conservation Amendment Act 2022 adopt ani chungchang akhan an na le soisep tam hle maya chumi chungchang chu chonu nakina dan ni vela hian YouTuber howin min kom don thowa ma se YouTube lam hi kan envek thin lo wangin atlang puital office lama hian soifi ani se ti rotna a oma chu hun kan mang don ani pucherman kan thurei to iding zok tengwa khongain an mutte chuak palare ole alom ome din kan tina chan kan thil so hi hei apoi mo khop maya tun lai bo ruak ti tilian berania in be na po na sa a khei kan patling the tho khop ma lom om ka ti tak zet zeta kan thil so hi uluk devin lo ngai thaila atama wangin soi se na di don lo a YouTube pa kan in kom na hi na kina YouTube pa lo ngai tha chun zom ram bok ula when a chuan a technical thil leng eng mo te phei chu kan soi kwal man don lo khop mai ani ti lai kha ani e ti hian a soya kan soi chuan thil soi hi kan in soi tui lak lo chuan a peng le lamak kal vak te a eng mo han uar bi kan ne ya pen dai te hi ola chuwang kan in control the nan katia aziakin kan siama ka chiar zar mai don ani uluk dewin lo ngai tharo he amendment act tun tum se sona an adopt tak khan enge azu amendment akania enge azu amen kan ti chuan kum sang kha zakwa somriata Forest Conservation Act khani are wang to khom mai he dan kan man ma hian eng dan nge ani le kan lo man le ti chuan kum sang kha zakwa somni pasari British Hunlaya Forest Act Indian Forest Act 2019 to 27 dai khani chu ania kum som nga palinua Forest Conservation Act sang khazakwa somriat hi siamani ta a he akpo hi kum sang khazakwa somriat pariat khan amen ani to a ka soya piang hi hei a document ka nei veka hun chu thol se ka soya piang kha hei hian ya ron ti chat tur hei ka a document ka nei veka le ma se kan man lo tura nga ila aom veka ni chu mai ba ka amendment an siam to ba ka rules lampo an ron siam ve zela kum sang khazakwa somriat pakhat khan Forest Conservation Rules an ron siama sang ni somni pathuma depo an siama tuna phei chuan khi amendment act sang ni somni pathum khi an soi lang ngai to lova the Forest Conservation Act 1980 when asom ni pathum ali to chung hian 1980 ti vek asoi ani don hei na kina kan soi zawang he dan kan adopt tak kha kan khiat ang khan house kan ngai thla anga atira chuan opposition lam khan
an han do dal trak traka ma se kan house leader in an hil fia an soi fia ta chang khan lung oi takin lung rual takin an pompui ta kha ania amaro chu house pona le media hanga mi then khatin ruling party min beinan an man la satak mawang hian le then khat phei chuan kan special provision article za thum som sari pakhat ji thiat ta ang hia la te min pu a pol pakhat phei chuan mizoram khalna mizoram an khal ani ti te in min beya party then khal la chuan central sarkar tlon lung oi tumna ani ti te in min bei boka chuwangin toy te soifia angai tani tuna kan adopt tak the Forest Conservation Amendment Act sang ni som ni pathumin amen tak sang ka zakwa somriat dana kha khan engtin nge alo soi reng reng engwanga amen nge ni a englai chunge azu amen ti hei ka ziak te umaya ma se a technical lai hi chu athila ti thuilu dukanga soivek lo taila aom se chu sang kha zakwa somriat act athave pa ngai taka kha sang ni som ni pathuma aron amen ta amen ta ka dan tlang puya chuan state forest omsa ati top turani lo ti te forest rampum emo athena zare mo po forest atan ni lo thil dang atan man turani lo ti te tin amendments sang ni som paria ta khan o kwaria ta khan mi male mo pol howe mo sarkar din corporation mo society mo ten he na po lan list a pe chuak turani lo ti te forest rampum pui emo athena mo chunga thingle ma om reng pakhan ma an kit turani lo ti te chu da na chuan omani chuan aron soifia ta khami forest atan ni lo thil danga amang hau turani lo atia hian thingpui te coffee te marcha te ai eng te rubber te tung te mei hle te kuwa te thang tung te thiak nei thlai chi hrim te huana chin chi thlai chi hrim te dam doi siam thei thlai le nim zong chu chin na atan khan aphal lo bur mai ni chumi om zia chu forest dang kan siam do ne mo a forest web kan hum hal la tur emo ani lo chuan forest lan chu engtinan ma mana phurul phal lo ani chu ti ro chuan forest ti ma son na tan chuan a phal ma check get siam nan te me kong sial nan te in biak po na thir zai thlun nan te ram hung na pal siam nan te leido te kalwat te tui khwa le tui kong sial akatiang ang zong akhan a forest purpose big akhachuan a phal ve thunga chu dan ma sa ka repeal ta ka chu ani ta ni ke ni tan khan du thu sam chu ni chia lo amaro chu india ram pum puya manan dia kan mang ve a tin hemi kan mana wang hian boina po kan to lo ni in alanga chu ba ka aken ko to forest department a thok tu te hi mizo officer mizo vik ania alula ma vai ke man omani maya he mi te hian forest dan khir pui an nei hi aponga takin danin heti hian ti in mi pui le sarkar min nek bor lova in bethiam taka kan kalawangin har san na nei lovin tun thlengin kan omani tula hian forest department hi hei pucha te an en kola an thut mua maya ani chuan Supreme Court ruling ron ti su kan ramania kan ram ta na thaper turing an enkol don alom ati mia maya nakina Supreme Court ruling ka soi tura po hi ani nagin pucha te obbe department hian ani nagin an implement ngam lo azat vet san vele pon implement lo ani hian kan ram ta na tha chu kan khia court ruling ti fo turin lo ti mua maya an nek ngam lo re ani kan van nei khom mai ti chuan khi dan sang kha zakwa somriat kan man mek lai khian
Supreme Court ruling aron suak ta buru maya hey heta hian kan nei vek kan ya Supreme Court ruling te hi Supreme Court ruling lo suak hi an turu khop maya forest aron hil fia ta ni ama kan dan nei ma khadu thua sam to lo na ka lain chu Supreme Court ruling chuan forest ti him hi a dictionary mi ang meaning anga pom tur nim hing om na to phot chu thing om na to phot chu forest ani top ano ti ta thui mai ni chu Godavarman case kan ti fo hi ni ta chu mai ba ka khu lai lui kam khoi lai mo in ram nei in huan nei in pi le pu atanga a then phe chu district council hun lai atanga lal lai atanga in lo nei te kha forest ramani heng hi aron ti da boy mai ni chuan heti hian dictionary ami ngeng a pom mai tur dictionary ni meaning mai ba ka po tu ma sarkarin allow recognize to forest te reserve forest te protected forest te ba ka sarkari ko ta forest anga lo zia lu to him te chu eng ming po pu se sarkaram ani mo pol ho ram ani mo mimal ram ani mo forest ani top mai ani thing om na him chu kata ti thelo irrespective of possession irrespective of classification aming chu eng po lo wa se anei tu pa chu tu po lo ni se kharam kha forest raman ni him aron ti ta boy maya tin chu tiang chia forest ram chin ti chiang thuai tu chuan state chin chu expert committee din thuai in turin ahiat tira forest like area kan ti mai forest tia chiar thei ngor him te unclassified forest land te community forest te khatiang china kha chiar fel vek turin ahiat tir tabokani chu ponga yong mai ngam kha di big si lawa kan sarkar ma vekani hen hi forest department po chuan ma an lave expert committee ti te dinin helama hian thui takan kalani department mala na kha chu kan soi zui lo wanga chutia Supreme Court in forest le forest land aron hil fia thing om na him ram chu forest ram vekani aron ti tak ka chuan sarkar le mi pui khan chan vo kan lei tamia lo maya karam mi ti khai ram aron ni ta lo vik maya district council hun la ka ne sin lal la ka ne sin PC hun la ka ne sin in omzian e lo forest ani mai aron ti top akha ani ta chu central sarkar in aron anu sang ni som ni pathuma khan aron zui vele tani Supreme Court ti dan lutuk hi heti ringot chuan sarkar le mi puin ram chan kan nei hle pi le pu atanga ram lo nei to te tin tribal area howina forest ke mani house a vek kan pas tak forest scheduled tribe and other traditional forest dwellers recognition of forest rights act sani paru nikum sesona nikum assemblia kan pas tak te khang te zong kha hum himadu sia centralin chuwangin Supreme Court order ni lo ang khan order on chuatani Supreme Court ina forest a definition kha central sarkar in order on chuazui vele ta chu tu na sa ni som ni pathum hi ni tani chu ta chuan for high court Supreme Court ina a order ang ni lo khan aron ti dal ta forest aron hilfia vele tani chu mi hilfia nan chuan sang kha zakwa somriat dana kha an zu tum le ta kha dan
section 2 a chu tiang kha tianga in ziak kha he tiang hian ngai turani tin aron da ta chu ti hian aron tia Indian Forest Act sang khazagwa somni pasari le chu ti laya dan eng point forest anga alo puan to tekhi taw tele onilo hela ya chunga hian pakhata om Central Sarkar chuan Forest Conservation Act sang ni somni pathum choron ti chuakin Supreme Court in Forest Conservation Act sang khazagwa somriat section 2 na aril fia na kan ti kha aron her dang lam ta boya forest chu hetiang hian aron thil fia ta ni Indian Forest Act sang khazagwa somni pasari le chu ti laya dan eng point forest anga alo puan to te khani yang titani sang khazagwa somni pasari khachu arei to khop mai chung chu tunak amal te ten kan soi theilo le chu ta la tel lo po October ni somni panga sang khazagwa somriat le anu lama sarkarin forest tana alo puan te chau kha forest zone yang titani chu mi om zia chu kan tlang kan ngopui dur zong khin kho chak tlang dung chalfil tlang dung lur tlang dung thlang a khing zong khi forest rama puan ani lo kan ram hi forest rama puan chu tlem te ni kan ngo tha hi forest rama puan ani kher lo ani kan leile omna phai zol heng ngodur tunak kan sapel na zong hi forest ram ala ni mi alo chu wangin khami forest ram ala puan lo kha chu tuna Supreme Court in aron ti angbur hian forest ani kher lawang puan to ho chau khani ro se an ti ve thung ta ni chu ti rual chuan Supreme Court order chua ni sa ni som pani tha som pani sang khat zakwa som kwa paruk malama state sarkar in forest atan nilo ni china kan sai forest atan nilo wa lo man kan soya kha thing a nge ni coffee te thing pui te kan ti ngau kha khatana alo pek to him po in thing pui huan te in thing thu pui huan te in ser huan te tong kama khatiang ang huan in lo nei ang zong te kha khang po kha forest hian a huam lowang aron ti ve ta ni chu mi om zia chu sang kha zakwa som kwa pasari malam zonga sarkarin engatan po a ram alo pek to che u kha in ramani tlangang forest Supreme Court in forest ani vekang ati hi ani ngot lowang khang ho kha chu in ram ani tlangang tin sang ni som ni pathum amendment hian aron da tarup mai ni he amendment ina a soi poi mo tak pakhat a om le ta tuna ka soi lai kha se sona he forest conservation amendment act sang ni som ni pathum kan boycott itimayang kalung oil wa kan pom du lo kan khel luai lai khan tuna ka soi lai portion kha an ngai tu tel me la kan legislator te khan an ngai tu chu exemption ron petani he central dan hian exemption ron pek chu sarkarin ain kol mek wang tlang kong pui le rel kong kam hectare 0.10 aya zau lo te achunga kan soitel lo tree plantation huan te forest ngo atana mi tu po in ram alo buat sai to te chu khang kha huam lowang aron tia huam lo tur tir danga ne ya chu international boundary kan soi fo kha international boundary amo LOC amo LAC amo atanga ke emza international tanga ke emza ram chung kha a huam lo bokang atiani a huam lo bokang ati hian ke ni chuan le kan ram chu khulama te in mel zaron te chho se helama tangan mel zaron te bok se hemi chunga hian kan omvek central sarkarin andu tu in
state sarkar ron lovin engkim anon ti thei don ani hi ti kha au puita kan misinterpret ani kha dana kha kan misinterpret how sa hang khel tak tak maya hedi ti chuan mizoram puin ram kan lei talo an ti ani a om sia zo ka chu rel kong te thona tum mun te security emergency thil a om theya chu ta chuan tuna hian China len Indo don tai la khilama khian ron in sop thamu mum ma se India sarkara chet vat angai ta sipai nun na chu dar kar khata achan tam man lutuk chu wangin khilai tiau kamemo solai de we mo a thona tum mun handa lok turte sipai patrolling na tur kong han sia lok te le chu tiang ang tluk pui strategic linear project antia chu tiang han siam kha atul thut theya chu tiang tul thut ta chuan central sarkarin ma ala char theyang tinani achan chu forest clearance an nga le te chuan forest clearance si tharuk chu kan hu om manglo a kum tel de uvek ani forest clearance chau kan soya environment clearance te langai tel boka chung anan ti vel chung khan sipai engzat nge thin manang khami sipai man mo to lutukina forest clearance han nga kha chu tuna chak to tham bang pintinen khan ain ang reng ani chuwangin central sarkar chuan chu tiang chuan aron bil tel ta chulai tak maya chu kan han la her ta hausa kan han khela a helam pang inti hedeu ni om kan forest environmentalist inti ho te kha aron ponga ti khan hausa kan nol ta ni hei chu kan ram ta na him lo ve central sarkarin supreme court order ang pui ni lova forest aron hil fia na ani ta a chu a hil fia na lam tha makha en kanin a exemption lamakha kan lo khel phut maya kan do dal na August ni somni pani sa ni somni patum to tran ni khan Mizoram Assembly House chuan ado dal na resolution pass ta ni kha he chu kalozir chianga khati lai khan khami tuk an pass tuk chia khan kan president pu so ta ru ma ka zuang luta hei hi anti dik mia lawania kantana lo om reng lo kantana thazo kani ti in kan president ne la ka ru chu ka zuang luta pilal dik kimi social welfare director lui tuna kan research committee ya kan member pakhati alo thuve ya ani chia amak hi katia ke po kalo bi ve nuala puchala soi chu dik chia alom miloti pui nge ya India ram state le uti zong in he act hi anpom vekani India ram state le uti zong a Mizoram chia in kan lo no la state dang chuan min nu zat hle ne apom theilo apom harber chu na galan ya kenin ogas ni somni pani sang ni somni pathuma kan do dal na kan pass nu lokhan Nagaland assembly nan ngai tu avea September ni som pali sang ni somni pathuma khan an ni chuan an pom ta ni an pom kan ti hian hei hi soidon chuan thon thu ngai nom deu a oma tu te maron enroll te pon oma a mol to ken an pom lova an ni chuan constitution article 371 keni chu zini khamo an ni chu an nia constitution article za thum somni sari pakhat kan chan vo thata ka hi adip lo chuan ti an tel zewani if the constitutional guarantees provided by article 371A are adhered to antiane
chu lo po chu a om heta soi sen lo YouTube pa lo thlir o YouTube pa zo na rang min zo dona kan soi fia don hei lo hi ni china ka soi Forest Dwellers Act chungchang a te ani chuan Forest Dwellers Act Tribal Forest Dwellers Act kan pi pu te forest rights kha hum himani tur ni antia ke ni chungai hle ne a ak zo kha heta house kan pass dai to tin compensatory afforestation hi ani anga ken ko ani theinan te antia compensatory afforestation chu ke ni chung kan kal pui mup Nagaland condition an siam hi kan ta na ngai velo chu ba ka Nagaland na article 371 e hi von himani chuan anti hi ke ni chuan our India constitution hi dan te sep dang ina anek boi thei ani lo Supreme Court point ati thei lo constitution hi nakin ai chiang zo ken kan soi don Constitution hi Supreme Act ania khovel dana alal bera Supreme Court in tha ati lo viau chuan Central Sarkar ne na hei hi heti deuh hian lo te u a lo ti te u a an tianga House panin an pasangai ke ni helaya kan lo ti vel mai maya Constitution article kan lo thi a the ni lo ti la ya kha ania tin Nagaland dang lam le na chu an ni chan film khorangai zol na chu transfer of land mai ni lovin an ni chu natural resources atelani special provision kan nei ve he nang lawa Nagaland a chuan lei nuai hau sakna an tel tlat maya chumia wang chuan ke ni anga lo ol sam mai tur khan ne lawa ni thum ban khela ni som pani September ni som ni pan ni som pani te po khan an la du lo an la hel de ungar ngarani eng bon la soya ma se an soya ni som palia chuan an adopt tang nge ni khami he chiang lo hey Nagaland assembly resolution te po khan ya copy kan nei ve kan ya chu a om ziani ti chuan Supreme Court in khiti taka forest chungchanga order khir lutuk alo ti chua khi kan legislator ten an helawa saltang chua na order ani zo ke ti helowin kan lo nol ta ni chu a pathian thu lam te ne han lu chil mai thak zela ta na it om le mai kan saltang chua na amendment act ani ti helo khan kan house in kan lo nola nol om po kan ni kan hian lo na hei kan ti hian kan ti ya khata an nol na chan tlang pui pathum kan suenge Supreme Court in khiti taka forest chungchanga court order khilu tu alo ti chuaki an helova Supreme Court order kha khati lai khan alar lo wani kan legislator ten an khemi lo saltang chuana ni tian thelo kan ak zo ka hi pani na chuan Constitution article 371Z kan special provision akala an ngai an pass engani an adopt do lo na chan kha pathum na chuan kan soi to exemption om ho kha an hel klat maya Mizoram Sarkar ron mi alovin central in adula lairon mang pop mai thei tura ngai na a oma chu tiang ani lo zia nakina kan la soi do izo yang chu ba ka security emergency thila le indo thula chuan kan ram khoi lai po hi forest clearance ba le tilowin central in amang thei sa him kan ram boi lai bo rok kha en bai ro ram boi lai khan kan clearance kan phalna langayem emergency security la chuan an power ani him an ramani khang te kha kan ho tu ten an thelo ni chu ti lai chuan kha tuna kan amendment 2023 hi do na lian lutok central lama aw ve thawani ado tu te chu hey Supreme Court ruling bok kan ya Ashok Kumar Sharma IFS retire le
environmental activist hoin mitam takin kha amendment act 2023 kha andu lo thu Supreme Court a writ appeal number somli pani te number somriat panga te number sang khaja somruk pali te number sang khaja thum somruk paruk te number sang khaja thum somsari panga te mangin an king lui mai ni an khin na chan le an du lo na chan le kan du lo na chan kha an in person ko pa an ni chuan he dan hian mi pui ma khuwa angai lu tuka forest ram kan chan te u do na si an tian i chu chan te wang chu i ser huan te i thing tu pui huan te forest a an ron puan but kha India sarkar in ron chan chu ale ta sia forest ram anga an han ngai tu ra kha azim pha don adikreng chu chu an chan tur za ta po hi an chu chuak veka forest ram tur square kilometer nuai khat le point som ko pasari kan lo don ani India sarkar in hetiang dana soya mi pui ma khonga ya hetiang aron tiringon mai hi forest ram kan chan teu don tin Supreme Court an kal tamup mum maya he po hila soi zom tu ra oma tu na engen thlen to ti te po sei tu ra oma ni chu ke nin kan du lo chan le an ni du lo chan chu a in person ta la kan ni chu ke ni du lo chan kha chu kha kan soya an ni du lo chan chu he amendment ak hi mi pui la ma tang lu tu ati ania ke ni chuan nghe đi căn chân vô miền chủ sắc đón anh tu mà yang căn ti về thung à chú chú hết đàn cal phung chú ni ta ni Central Sarkar chuan amendment aksa ni somni pathum chu aron thuam phui sui le ta he aron thuam phui sui na taka hi kan legislator te khan an le he big lo anu ni tat tin Nagaland po ina an adopt dona khati taka an khir kwal vel khan tuna ham than na dang ron chu ale hi an la he big lo ti chuan aron thuam phui sui ta a rule saron piang ta ni kha da na kha November ni somni pakwa sang hom somni pakwa khan rule lo chuak ta a hei phei chu sap trong pon mang to lo a hindi ngat tin aron da van sang sakran evam samvardan ten ron ti to ni chu chu aron ti chuaka chu rule sa chuan rule som paruk le sab rule tam taka oma chu po chu hei kan ei veka apoi mo zol pani khan le ka tar lang ila rule ko atanga som pakata chuan central government in final approval apek ma hian na akal chak thenan in principle approval alo pe photang ti om ta ni final approval pe tur chuan kum khat deuh thonga ya ma se he dan hian final approval ti chung khan in principle approval alo pe photanga khami mang khan state sarkarin na lo thok mol thei don ani ti te a oma tin rule som pathum le som palia chuan compensatory afforestation chungchang asoya hi chu kan hathia mangai mo compensatory afforestation chu ram mi in helai hemitia ram hi Haidel project siam na ne mo tui khwat siam na ne mo anron mangani chuan forest dang hetiang tia chia siam le na tur poisa an choi tur ani tiani chutiani chuan kan ram anron mana piang hian an man kha an forest ti chiat man ang hu akhamin penga forest dang kan siam zel don ti teron tel ta ni chu tin rule som paruka chuan expert committee na tho dan turte aron soi boka khatlang pui zor zor chu meni la chuan khimi exemption kan ti ho akha khami big sing sak dan tur kha
guidelines sa ron siam le ta ti chuan he amendment act 2023 kan du lo em kan lo object na chan ber kan object na chan kha central sarkar in international boundary atanga ke emza strategic linear project siam na ta na adu hun aron man thei kan hlau em kha state sarkar ron lo chuan central in eng ma ati don lo thu aron lang takiau mai ni state sarkar ron lo chuan khami ama kan lo hlau em kha state sarkar ron lo chuan ati don ozong lo ti le state sarkarin forest clearance kan ti mai thina abu hian forest clearance au mi lo nia central government approval ti mai ania ma se forest clearance tel tura kan nga ya a rule zong a hian forest clearance ti kha chu tel mi lo khatianga man don khan state sarkar kha an lau ta em kan DFO te kuta te omni chin district conservation officer te chu la ta kan ni he dan hu chon Mizoram state DFO le areng pui DCF kan ti te kuta khan khami central na tho tur zong kha an lo sing saka an ban Mizoram sarkar na du to ka alo sopa in principle approval te final approval te state sarkarin a recommend lo chuan khoya ma kal theilo state sarkar thu ani thu te arong saitani chu ni tuna kan han adopt ta ka hetia lo ni chuan kan lo ke chuan ka soi tong khan atir phata tang khan hemi in adopt du lo hi chu in ti suala ni in zir chiang lo ni ka ti dai to ka ke poina ka hiat nu a kan ta na a that na rule le guidelines lo piang le tu to ni chu wanga tun tum se sona khatia han phar ta kha kan ni a hei hi kan ti fu don tia ta chang te khan asoya bara khuan ukil ho ko azatel an vir mup ko la ya thu ho wa khuan kan soi khom thina hei hi chu state sarkar hian ati dikang ati fuang ati angaya lom ati lo theilo lom ti kha an ti dan phung ani thu asoya tin pudal thara IAS retire hian heng te chu adop po ngai lo kan mang lo theilo lo kan man nge ngai lo January ni khat sang khat zakwas December ni khat sang ni som ni pathuma khan India ram pumpu ya man nga lan ya man nga lo the ni ha lo state dang chuan an object ve lo tata man ngal ve kan ito man ngal to ber te chuan eng ti ke ni kan ti to chuan adop boy po ngai lo adop lo point hei chu mang lo thei lo kan ni to hrim atia chu mi chin chu dik chia chu mi chin chu dik chia amara chu bel aneya adop po ngai lo pui hi enga nge an adop central sarkar atlak tuman tum wang mai ni ti kha an zep le khama tin adop lo thei ani lo wa chan chu ama kan lo oppose to awang khan house resolution copy ku maya ani la taka chuan central sarkar hian tuna kan chen mek a hi kha lo ti ve got su clearance te kharon recommend ve got su nang ni chuan he da ni in du lo kha min ti jok tu ran nia min ti lo maya sarkar ma sa khan action lo la mia lo wa kha kan adopt lo na kan resolution kha tu ma hia lo in file ala mu ni MLF sarkar khan gazette notification te han chua sela central a copy lo pe man lau se chu central sarkar hian nang ni te chu in adopt du lo ni kha helai ham than na tu na ron om zong hi hemi rule hemi amendment a chunga mi ni sia in chen ve thelo in mang ve thelo hoi hulu der tur kan ni ma se
chút yang chu kan tong ta em lo wa kan ton lo rau kara kha kan oppose na kan adopt du lo na resolution a kha rikota a omiao awangin kan thia angaya chumi thia na mai chu ni e tak takin tu na kan mang mek thowa chu wangin hei hian om zen ei tak chuang lo wa khami kan lo thia na thuwa kha kan su le lo chuan nakina kan la boi zo kang chu wangin hei hi sut na itimayang adopt lo kha adopt le tak zok na resolution kha an pass ta ni iwanam chuang ita ho thu te medang thu te react to ratam mayanga inom tak ala om do na itu pa ilo ngai tha zom in lo tum do ni hei hi athil hi at technical lek na lai le dan lam kung kai ni awangin mina zong tan hiat thia ma har deu hleka chu wangin kan ho tu ten atlang pui han sayu fia ro antia pon rem cha min siam saka kalom khop mai kalome